Mahlabezulu, Mthwakazi omuhle. Siyamemeza Silo, inkosi uBulelani-Lobhengula kaMzilikazi. Sithi sondela Mthwakazi sakheni isiphala senkosi. Mthwakazi, uyini umuzi wendoda onganaso isiphala? Uyini umndeni ovunele esiswini isivuno singangenanga esiphaleni? Umthwakazi usuphenduka inhlekisa, abafelokazi balala bedlusizi belehlise ngezinyembezi. Abanamandla basonga izandla ngokuswela inhlanyelo. Intandane zincatshwa ziphila ngumfula ngokuzama impilo besemba igolide. Ngakho ke sithi Silo, izuka lakho libalulekile futhi liyowenza umahluko. Ama20 nje amarandi ngenyanga uphosele ku-ATM. Wonke umthwakazi ongaphezulu kwe12 siyaqhuquzela akangasali kule nqola ze angasoli ngakusasa. Nabakwamanye amazwe bangenza i-EFT. Ungasali Mthwakazi, sondela uphose itshe esivivaneni. Imininingwano isenzansi. Yithina Mthwakazi esiyozitakula kulolu tako akekho omunye. Vuka Mthwakazi, akubabuyisi abaphambili ngumbuyisi. Ubumnyama besigodlo sokukhanya bugidagida emkantshweni yemicabango ngizinze esizibeni semicabango. Ngiye ngaboleka amaqaphelo abanzi ngalunguza impilo ngaphambili ngasibona isiphala senkosi. Ngasibona sivusa ithemba likhanyisa indlela zomthwakazi zibaholela empilweni engcono. Ngasibona isiphala senkosi siqeda isilokozane somunyu. Wena weSilo, siqoqele njalo emagcekeni obabamkhulu. Kuthembi ndiweni, ItholelabeNguni. Ngiphume esigodini kwesembalabala isigodi. Mibili imfule ngiyiphuzayo ethe wathalala amadwala kunsezi kwasengathi into yamabomo kade besazi umvela inqangi. Ngehle ngaye phela unsezi uzongilahlela kwesikhulu lesiba sikaMzingwane. Ngiyimbongikazi yomthwakazi.